bazikozesa n'inganzira bo myanya y'engaro z'abantu tuganira nabo kureba ebicegegwa in terms of leadership nungi ingasho kutegeke wembezi burungi nubureta intunguka tumurachere mukeshanga mutungukire mutine bwebembezi so Philip naija kuba na tuhereze ekishani ekirukurwa muri cegegwa. Philip, we are waiting. Guys, can I Vincent Murayirege? Tubireje sebo. Yegwa kwashusha bwoko. Ego. Kandi kongera kureba asset za government aminonga eziba kweta 1 billion ninga billion emwe yahinde za district okuduze ngute. Kandi omwaka gwe-12 abiri enjura y'amaani omwaka gwe-12 abiri na gumwe hakagwa enjura y'amaani twakwijuka niho gavumenti namunonga eredwe President Museveni bashazire muti buri district reka bagihe billion emwe ebase kunduza enguudo zayo mu district yategegwa of course bakatunga sentezi aba financial yayo 10 kabirnena kandi na hati bongire baha district 1 billion okunduza enguudo aba financial ya ibiri arnena ebiri kukiraho reka tugambeho n'abebembezi ba district yategegwa berembirwe mukuru w'entebe ya katano aba district omwami John Kisoke ya Mukama. Okay, amakuru ago naija kuba nagatongera umbishane okubasa kutondera kimwe kiri kugenda omisho kuba hakasente what goes right what goes wrong na mnonga bwa district ya Chegegwa. Abwa TV West okurwa mu district ya Chegegwa kandi ni nyenda kusima abarevi ba TV West na munonga program yakasheshe ya simuka bwashesha buhoro mwena nimbaramusi okugomba icoka takushana ahoriwe uhona nakuramusya yomurebe wa simuka program erizobo mu district ya Chegegwa amahurira gariyo no kugira anti government ekasharamu ya haburi district billion emwe okujanti ebase kunduza enguudo na munonga ezishishikeye so tutakagira hare ngenda tubanze tweyanjure ninga tubanze tumanye abantu abatwine a program age reka tutandikire amukono gwa musho webare mutebekanisa program age mwani Philip Murangira nasima program age kandi nosa n'ubwumurundi kwangu kubanza kugiza nibanyeta ya Mukama Kisoke John kandi ninye district chairperson wa district age ya Chegegwa. Amabara nibanyeta Rutangi Ismail kandi ni chairman wa taxi drivers haba Chegegwa taxi park nisimba muno management ya TV West abo kugezaho tunguri hanga no kuroneteka program ezo kumanyisa abantu kurora bayitegereza kike cyo gukora kandi nabo bateka ha Muganda kurora batwara Uganda yaitu mu maiso. Omurebe wa TV West ngenda kugambira nti tuza kubantu kozesa endimi ibiri kuna ikiro muri Chegegwa bampepa ko yarari so omwe kudatabone mu rutoro mutakagire nshonga so chairman ngenda kumanya nti program ya 1 billion itwize ntura negendeta netambureta tubanze tuhe exan chairman. Philip, program ya 1 billion muri district Rundi municipality sente zo wetinisa president Yoweri Kaguta Museveni niyo yali selectekekyo yakirabya mu cabinet cyarwa mu cabinet cyagenda mu parliament ngubuli district ehwebwe sente ezikwingana ingana miliyoni 10 nizo billion emo mu rujungu nuko zisobora kuyamba hangudo ezisikaire muno hati yaho nundi kwendera kuoleka ngo billion yo kubanza yizire mu mwaka gwa 2023 24 gwa simbi tukasobora gukora engudo
nkazino urugudo rwo kubanza tukakora kuruga Kasule kugenda kukira kimo Bugogo za kilomita 10 oro tuhatandikana kilomita 10 oro urugudo ate n'urugahita egombora ya Kasule hamwe na town council ya Bugogo twarakora kurungi twarmaliriza twagura carvats twazitekamo ebicoke bibi twagenda tekamo maramu tukweta sport maramu Then urugudo rwa kabiri twakozese za sentezo twakora urugudo rwa Muhangi nayo nerwa Kasule kuraba ico amigo ejo gombora ya Hapuyo kugenda Kabagara ejo Bugogo town council no genda kukira kimo Isunga ejo gombora ya Kakwezi kaba kilomita 12 cyoka nuraba magombora ana orunaro twakora rwahwa Then urugudo twayongireho rwa Kasatu rukaba kuruga Haruminya ezo zibiri ziri mu cyaka nose abo kwa buri constituency ka balancing twateka yuko urugudo Then Haruminya muri ibiri cya Rujumba Kisinda kukira kimo Migamba mu cyaka south orunaro tukarukora twarumara ziri kilomita 18 no bucoyeka butano Then wekomire bulingo bwiriza ndama oruri mu cyaka central Then urundi twakozere rukegegwa Nyamuhana mikijuma kilomita 12 Esa zinu obucoyeko bwari busigarire takatekere mu maramu burenda no heri neteka mu hati teka mu maramu bait kilomita 12 zikahwa Then twayongera twakora ubudo rundi oruri narwo mu cyaka central urundi twakora kegegwa Nkomangani Kasenene Kisazi kilomita 25 oru naru ruri mu cyaka central naru rukakwa twayongera twakora ubudo rundi Kakabara Kyangoma Kanyarukoma kilomita 11 naru ruri mu cyaka central esa zinu twayongera twakora Kijuma Bubisi Homporo mu Kabingo tukatembura rukyaka kilomita 11 oru nurugahita egombora ya Hapuyo hamwe na egombora ya Nkako so bilioni yamwe yo kubanza twatungira wakoraho kilomita 10 no bucweka mwenda habukwa bicoka milioni ya kubi bitayine mihanda abantu batakusobora kutwara ebirime byabo mu Katale abana bayo babo batakusobora kugenda amasomero so nuko twazikozeseze tuti feze yo kubanza twakozesa bilioni emo cyoka bilioni emo go kugihuriro tagamba yona negenda hangudu haro ekiba kweta mechanical interest egeri ine 15% obucweka 15 ha bilioni bwokanika gureda no kora service kugura mpira kugura ki omuntu ntunko chama hakintu cha grade tingumaya nti grade zino nizo district government ziyabahaire nizo mukosa zine ngudo rundiki ni mpangisa baitu ebyo byomo galimanano government yaitu enungi ya NRM ekorembere wetikisa Yoweri Kaguta Museveni ka president waitu Murundi niyo yabtuhaye byomo chairman ansonge no like feze ya kabire ya bilioni hiyo mwaka gitungire kanayo mwakatanikire gikozesa rundi kitimka gitungire mutebe kanisa program feze ya kabiri ya umwaka gw'ebyensimbi 12 abiri nena 2025 twakatungaho milioni rusange na 5 ha milioni rusange na 5 tutandikire kuzikozesa twakakoraho emihanda umuhanda gwakatirwe akoma kugenda kutoka terwa kilomita 9 no bucweka busatu tuguma zirasigaire kuteka maramu na carvats tuzitekereye tusigaire kuzibyara ori mu cyaka sausi then umuhanda gukuruga Mpara Kijunju Rwahunga Bidwoli Nyakatomi Kiesega kutoka cya Rujumba nabwo gugure mu cyaka sausi kilomita 14 no bucweka butano then ugudo rwa Bukako Bujubuli cyaka 2 refugee settlement no heri tukatubalize naba UNHCR batuha amafuta tusobore gukora abo kuba rwaru rubi muno cyoka cyaka tu yakaha amafuta yekichweka hati yekichweka twatekera namwe tutekera budget twachwa mu tujya kumarira by sente zirasaga aho bukwa rwona turukozirwe sente za 1 billion twachwa mu tujya ku urugudo rundi oruri hayina settlement turukole nubwo turiyo tuproposinga ubu turagenda mu council council members n'abajya tujya kwa proposal yaitu basobore okugigura then habwa hati
tuliyo tukozire oruguudo orwa Nyamugura Kinywagi Kigusa Kitongo Kyamanja kuya oruno rugaita Apuya Town Council kandi rugaruka nururaba nurugenda nuruhika mu Kigambo Sub County. Oruguudo oru tusigaje kuteka maramu kandi okubyara pipe ni manyanka kiro kinu rundi ijo batandikire go oruguudo orukurga Gasani kirya byoma mu Nsambya 0 km 17 mutoto enguudo zinu nojja kusanga zitukozire fwezenu 0 km 14 n'echweka mukaga. So sente ito hanu kakyegego nuko tuyikozeseze 1 billion kyonka hateze zikugamba hari yezinde zitakakozirwe enguudo tulinzire sente miliyoni 12 zikujya kwija mu kuhoteli kumari ihembe ezo ntujya gukora oruguudo orwa Kisita Kurabangangi Katamba Sigosire kandi orugaita rutandikira muri Kyatega nurugwera mu Bombora ya Mpara nurugayita Kyaka Central na Kyaka South. Ezo sente uziraija nuko tukujya gukora tuongere tukora urundi orukuruga Mukarama kugenda kuraba Bulingo Kyabyakwaga kugenda rukarabira ikimo rukaturuka Mugamba oruri mu Kyaka South narwo tujya kwa buri mu Kyaka North cyonka n'urugayita Kyaka South narwo tujya kwa tukora then urundi tukujya gukora n'uruguudo rukuruga Kyatega mu Kasenta kuraba Tobichumbe okarabayo Kinyinya okaijo katuruka Kihamba narwo ruri mu Kyaka Central. So tulinzire sente ziraija kuote yo kumarire mukwengude ezo tusobore kuyikora. Wabari munonga chairman umurebe wa TV West ninjano yangu Kyegegwa niko babasize kosa sente za government okukora enguudo zabo twenda kumanya engudezi na munonga abantu abakoze enguudo abebiruka abebigere abamotoka bapiki kibengudezi obuzibe zitaka kozirwe zibe zivyo mu mbera chairman wa taxi zine ngudo buzibe zitaka kozirwe nkayinywa ba taxi nkayinywa abebiruka abari mu business ya motoka mube ni mutaribanizibwa muta obengudo zino zibe zitaka kozirwe otyo muno omutekaniza program ntakabalize engere tubaire turabirwamu engudo ezo zitakakozirwe nja kusoka nsime Owetinisa president abo kutekerezaho engudo zo mu byaro kandi mu butufu tubaye turukubi tukasanga tutire mu Muranga tongere tusime chairman wa district Omunyoro Kisoke John na usente ezo hazihikire kurora za planning wa kurungi waitu mutekaniza kandi umunyamakuru waitu nayo ntukusima hamukuba Kyegegwa yaitu hogihire kurora nayo yagenda ha map yatandika kumanyibwa kandi gwe kumanyibwa kumanyisa nayo nka Kyegegwa ntubantu kurakurana twongere tusime management ya TV West eyatayireho mukutu kurora no muntu wo mucyaro na hansi na hakaba hatakumanywa Kyegegwa hakaba hatakumanywa kurora nayo yagenda hakumanya nkayito bakama ba motoka tubayire tuyine kusasa kwa amani kandi tukozire loss nyingi habo kuba motoka enkole ibatuletire eno ya taxi drone tekwenda ngudo mbi neyende ngudo nungi so tuzikozire mu loss mkikalo cyakobaire tukora amagoba gona gahwerire mukukanika hati cyayesanga ngu abaine company na abakama ba motoka kora loss hayo garuke nyima chairman zine ngudo ndurora nti enyingi kugira kusobora kwa chairman enyingi ngudo zikozero ati nkanywa ba taxi bakama ba motoka mwajaganyirwa muta twajaganyirwa hakukora amagoba habwe nsonga nsangire kusoborolire ngudo buzikuba zirimbi motoka nizifafu mukikaro cyo gukora amagoba ni mukora loss sente zikirobimbi zona nizikuhera mu kukanika hati saha zine ngudo buzikorwa ikikumanyisa sente zitukubere tusevinga mu kukanika zajya gukora bindi mukuherera abana mukombeka no kukora bindi kurura twatunga entashya yitwe kabaguzire motoka chairman mu district intoleranti district ine ngudo nyingi tinguma zine ngudo kugama nti mukore runu mwongere hurunu kukaba kusaba kwa abantu rundiki nkaywa bebembezi
mukamanya nti zine enguudo nizo musemeye kutandikana nazo. Ate mu kukora obuheereza bwa gavumenti hoona mu Uganda abantu ba buli kiro abatukweta abakozesa obuheereza obwo balina kwetabamu nabo. Nosanga otugenzere mu planning tukuba tugenda kutandika kutegeka budget hariho ekibakweta bottom up planning. Abantu ba buli kiro ne bayikara hamuruka level ne bahayo enguudo ezibakurora ziri kubi mu kicweka kyabo bija ha magombora biruga ha magombora bija ha district. So abantu ba buli kiro nabo ne baba involved mu kurora ninkaha basemerire kukolerwa. Baitu bambe habwa sente ku bantu ito nosanga izire enguudo nka 20 zikwetaga kukozesa korwaho. Baitu koma mu enguudo nka 8 mukaga rundi musanju kusikirira sente zinyakozere ezinyakuroho resources ezinyakuri available. Baitu tukozesa system ya bottom up planning. Abantu ba buli kiro tuhayo ebyetago byabo then tukasobora n'ibyo kugenderaho. Buli nguudo zino zone ezitukozire harohe ekibarukweta roads committee. Okay, chairman we bari mu chairman wa tax haine nguudo mu district ya Kyegegwa ezosogame nguudo nka 2 ezosogama nti zinu zicyari kizibu na muno amuntu rukoso rugudo. Ote muno mutekaniza orugudo na muno oruli bize kandi orukurora roho business orugudo rwa Kyakatu rugaha byapa byomukako kugenda Bujubuli. Orugudo rwine ntasha tuineho taxi tuineho role tuineho abapikipiki abakubihaje bitoke kuleta mu katali kaitu ka Kyegegwa. So tusaba chairman na committee chairman wa district orugudo rwarutekerezeho muno. Then orugudo rwa kabiri muri orugudo rwa Ahapuyi orugudo narwo arutekerezeho muno. Tuineho orugudo orukuruga Mpara kugaita Mpara na Biguli Kamwenge naro orugudo naro ka taxi tuineho business tuineho taxi zaitu naro orugudo arutekerezeho. Chairman mubamba bakosa orugudo nage ndumu nayi nivugira ikiruka omuntu rukurugambarara Kazo nasokwe kaguza urugudo rwa Kazo Kyegegwa urugudo rwo hano ruseme kurukora narwo budget ya 1 billion ngenda chairman urugudo narwo turubazeo umuntu asobore kwetegereza runo urugudo rwa Kazo Kyegegwa Mpara urwo ngenda kusima obukinisa president abukuru kusaba koitu mara myaka nyingi aikirize urugudo rwa Kazo kuija Mpara Kyegegwa Apuyo Karuguza nibagenda kuteka mu budget basobore kutera chorus. Ati aho nsima na members baitu ba parliament na abantu njero biyizire nkarwazaho tukaba tuli wentuwa tukarwazaho yarikiriza jamukisa murungi obwabayirari mutuwa ya PDM obwabayirari ankole subregion muhulire we na yongera na rwazaho uko kugenda kuterwa chorus. Then urugudo rundi nsima wekitirisa president na ba members ba parliament kuruga Mpara kuraba Kazinga kugenda Biguli kuturuka Kahunga Kamwenge narwo rumazire kutekwa budget ugenda kutekwa chorus. But can't kuija kureka urugudo rukuruga Mityana kuija kuka Mubende Kyegegwa Fotpotro urugudo rufu muno no mamarada muyetu sabiri kumanyira ni barukora cyonka ite kabembeze ba region tugambire mangushiyeho urugudo rwa mara abantu nibafa bukira accident abantu nibatomera. So urugudo rusaba utirisa president na minister wa ministry ya ngudo kutwanguzaho kurangira urugudo rwakorwa abantu bayitu bareka kufwa kandi rwasobora no gukora business kurungi. Okay chairman omurebe wa TVS nijano kireba nti engudo eza district zirioni zikoro konka asigire engudo ibiri eza central government oruno rwa Kazo Kyegegwa Zabunyoro kandi na n'orugudo orwa Chorus orwa Mityana Kyegegwa Kyenjojo nyenda kugambira nti wano ije Kyegegwa okuletwe za Fort Portrait wahika Kyenjojo kuza Kyegegwa embere kirimbe munonga orugudo kirukuru kuyo chairman kingwe kukaguza ikini nti zine ngudo za district mwazikora
mwine masiko kini muhamiza muti abantu nti nizija gumaho kurungi rundi nizija kora habwa myaka enga uko tugenda kutandika enguudo zino tukora tukweta launching tusomesa abantu enguudo bike bigenda gukorwa mu Kudoro rero batandikire tugenda mu site abantu nabo tubagambira then tubareka muringoti Kudoro urusemezibwa icyo kwanza tusaba abataka na bareke kusanga ikina hakidurukire bakaraba bakagamba Rugudo rwa gavumenti reke ikine kinacyo bakoreki bakigana ko kusanga amayizi gaterekerire irimo hakakura amayizi abo nagasobore kugenda ecyo cya kabiri ecya kasatu gavumenti ne cyaturaganiza kutungera gasente mu mwaka enguudo ezo tujya kwandikoraki tuzigarukamo hanyuma yakayire akatarika aha so ninyenda kusima management ya TV West okutuhereza omugisanga gunu naitwe tukagamba ha TV kandi na muno okuyihayo program ekwatira ine nebyenguudo kusobora kuoleka abantu baitu 1 billion ekozireta fweze yokubanza na fweze ya kabiri tuliyo tukikozesa tuta nanye ni ntwaro bisa kusima management ya TV West habo kuteraho mugisa guno umurebe wa Simka program ni kwendeza izoba erurunzi mnonga kandi nasigara ndi Philip Murangira nkaga Murangira webare mnonga Philip well done it's a very nice idea ukureta bembezi ba district bakahereza accountability akuba kozise sente gutozazinyiza nahurura nizo nareba kandi yesiga ngo iceme gukorwa n'ahandi because it is one way of accounting for the people koreka bagakuhereza ibitoke bibiri aho ncharira abantu babiri ibitoke bikaze mwene ugashobora tunoreba tukateka impogoro so banahereza accountability kandi kigaruza amabantu buru district yane accounting eti obun habamo okufa kwa bice abo kubibinyino babyoreka ko babikorise twashemererwa Philip Murangira Philip